دەم باش تەماشەوانên Çîra TV îro yekê gulanê ye, cejna karkerên cîhanê ye. Bi navê Çîra TV herwiha dema Rojava em vê rojê li hemû karkerên cîhanê pîroz dikin. Lê mixabin karkerên cîhanê û hemû milletên bindest zor û zilmê ji sermaya navdewletî dikişînin. Ev êş û azar di demê dawî de bi van helkeftin û guhertinê gelê cîhanê dibin û êrîşên li ser destkeftiyên gela û kêmnetawa dibin, roj bi roj zêde dibin. Şerên li Ukrayna wekî din êrîşên li ser gelê Kurd li Rojhilata Navîn, taybet êrîşên dewleta Tirk yên li ser Başûr û Rojavayê Kurdistanê. Di demê dawî de destkeftiyên gelên Kurd û pêkhatiya bi navê Rêveberiya Xweser hem li Şengal hem li Rojavayê Kurdistanê Bakur û Rojhilatê Sûriyê roj bi roj dirêj dibin. Di navbera her du rêveberiyan de embargoyek têlên rêsayî dîwar tên avakirin. Hikûmeta Iraqê hevkariya wê bi dewleta Tirk re her wiha rola Partî Demokratîk Kurdistan divan plan û êrîşan da. Îro em ê vê berfirehî bikin xalek ya dema Rojava. Sihê meha çûyî de berî du roja 28 partî û rêxistinên siyasî li Rojavayên Kurdistanê her wiha Bakur û Rojhilatê Sûriyê daxuyaniyek belav kiribûn bangek bi vê mebestê hevkariya bi dewlet ra Tirk ra tucarî nayê qebûl kirin û nakeve berjewendiyên gelê Kurd. Em ê vê jî wekû mijareke sereke îro ji wa temaşevanên hêjara şîrove bikin. Wê ji Rojavayê Kurdistanê berdevkê Mesedê Birêz Luqman Ehmê mêvanê me bê li vê dû li stûdyo bi navê we teve bi xêrhatina çalakvanê siyasî her wiha rewşenbîr û endamê Yekîtiya Êzîdiyê Sûriyê Birêz Fewaz Eyo dikim temaşevanê biromet. Ez dixwazim cem Birêz Luqman Ehmê dest pê bikim. Mamoste Luqman, tiştê herî seyr gedibê wekû yanî hat xuyakirin ji daxuyaniya 28 partiyan her wiha partiya we jî di nav da banga hevkariya bi dijmin ra nakeve berjewendiya gelê Kurd. Gelo mebesta we ji vê gotinê çi ye? Dem baş ji bo wan hêja û hem mêvanê we li stûdyo em bi boneya cejna yekê gulanê cejna karkera em silavê li hemû karkerên cîhanê hem karkerên Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê hem jî bi boneya cejna Ramezanê dîsa pîrozbahî ji bo gelê me Misliman em pêşkêş dikin. Şwe di van rojên wilo giranbuha got karker hem bi xwe dixwazin armancê xwe bi dest bigirin, hem kesekî got oldar dixwazit vê demê de ew jî bi karê xwe yê qenc encamê bigire li va yezdanê dilovan, em dibînin got dewletek van keda van qiyama yanî prensîba qebûl nake di van rojên wisa pîroz de û mixabin em vê jî bêjin rejîmeke li ser desthilatdariya wê ye dibêje qaşo ez jî hizbekî partiyekî Musilmanim êrîşî gelekî dike miletekî dike ew jî Musilman e cudaya wê dawa doza xwe lê dike wê çaxet êjer dibêje ji xwe hûn baweriya nas nakin hûn toala nas nakin û gerek hûn tune bibin. Yanî tiştê matmayî di van tiştê goldînyayê çê dibe dema got mirov van mesela dide ber hev yek bi navekî ban dike ama di hundirê wê naveroka wê de tiştekî got wê bangê erênî bike yan bide qebûlkirin
تێدا تنەیە ئیدی هەموو کەس لە دنیای وڵالێ هاتیە ئەما تەنێ بانگ بکە ئیدی ئەو ناوەڕە و کابانگاوی داگرتی بێ باش بێ نەباش بێ ئەما هەما بوان ناوان بناوێن پیرۆز چش بۆ کەتکارا بناوێن پیرۆز چش بۆ ئۆڵان دەرخینە پێش و چ بناوێن پیرۆزی دیتر یە گۆل دنیایە مەسەلەن دەما گوت بێژە ئێمە پرەنسیبێ دموکراسیە جەمە هەنە ئەو ژی دهۆندرێ وێدە ئەv پرەنسیبێ گۆ بناوێ وانبان دکە هەموو ڤالان و پوچن شخوا هەموو کەسانێکە دبینێ ێریشا رێژیما تورکیە لەسەر باشوورە کوردستانê û ciyayên Kurdistanê demekê dahat demekê got hêviya hemû kesî got careke din êdî aştî li rojhilatê navîn çêbibe lê rejîmeke weka Tirkiyeyê em hemû kes dizanin û timî jî ne carayekê govanê îreşa dike lê carna wisa insanin tên difikirin yan dixwazin bibin navber dibêjin tamam demê berê çû deka demeke dîtir dest pê bikin lê mixabin dijminekî wisa van mesela teva nas nake timî kuştin û qirkirin çi qirkirina netewan û çi qirkirina olên goneweke ola wê fermî difikire timî ji bo xwe ecende daniye û ew qirkirine êdixwaze divê mesela hanê de jî tevgera azadiyê ya got bi dehê salan li ber xwedayî û karî berdewam bike kombûna li dorî vê tevgerê çêbûye hem ji gelê Kurd hem ji gelên azadîxwaz evana tev de armancê êrîşa Tirkiyeyê ne em bên ser partiyên got di Rojavayê Kurdistanê de daxuyaniyek dan rastî ew daxuyanî heger webala we kişan dibe û we baldarî lêkolîn kiribe tiştên giring di hundirê we de bûn yanî nawek hemû carê hatiye gotin êdî em naxwazin kes bi rejîmên got desthilatdariya wan li ser Kurdistanê heyî danûsandinê war bike ne vîrengî hatiye derxistin hatiye derxistin xwesteka destpêkê dibêje xwestekê me tu kesê Kurd tevgerên Kurd saziyên Kurd hêzên Kurd bi dewletên dakirkerî êrîşî partiyên din hêzên dîtir yên perçeyên din neke ya didwa dibêje dibe yê govî karî bike divir de nav nehatine derxistin lê di nêrîna me de yekem care daxuyaniyek wilo ji partiyên Rojavayê Kurdistanê derdikeve dagomere karî careke din li ser ava bike yan piştî vê mere bêje tamam va hêzeke heye bi dijmin re êrîşî kesên dîtir dike hêzên dîtir dike êrîşî tevgera azadiyê dike yan li cihekî din jî dibûyerin wisa derkeve wê çaxê yekser gerek ev van partiyên got li ser imze kiriye bêjin wala em vê alîkariyê yan em vê partiyê yan ev hêza got ev karkiriye em şermezar dikin ji ber bi rastî pirsgirêk hene di navbêna partiyan de jî li herêma Rojavayê Kurdistanê yanî ew pirsgirêk çawa nezelalî yanî dema gotê xwestin gotê helwestekê deyne tedî hemû kes yan piraniya wan partiyek xweda got بله مام سلقمان ام وگرن جموا ام وگرن جموا از خوازم پرسکه به جبرز فواز ایوب که معنی گریدای و مسئله مسئله ایریش هادن است خوازم دور ده بمینم یعنی نه مسئله داخویانی هم کارن با آوایا که دن دورا پرسکه ده لی ده ایریش هادا تایبت شنگال هدف تیگرتنه یعنی اون وکو اندام یکیتیای استی سوریه داخویانی وجد و درباره ده و چند جارا درخست بون
پشتی هف پیمان یا پیمانا گد نافبرا پارتی دموکراتی کردستان و حکومت مرکزی عراقی ده چه بو ایریش و زخت السر ریفبریا خسریا شنگالی زیده بون نهاد وید دمیده دخوازن دیواره کی آوا بکن یا جی قطبونه کی دنافبرا شنگالی ریفبریا خسریا شنگالی و آروژا آوا ده بکن نرینا ود وی درباره ده چیه چما دخوازن وی تشتی بکن چما افزخت دوید دمیده لسر ازیدی و لسر شنگالی زیده بونه گلو قال لك سباس مو مصطفى فوزي تشولي شتاو قناة جرا راقو در فدامة ام نيرينا خبين زمان اجي دوباره ججنا رمضان ويكي قولان الملتيمة والكاتكري جيهانين بيروز دكم حمو سلمانين برومات واشتي خواز ججنا رمضان بيروز دكم هروها يعني مرسلا از ورده دست پی بکن مرسلا آواکرنا دیوارا مرسلا آواکرنا دیوارا تی چوا تایی ایم بخود نرینام ده افته واتایک سرکفتنی هگر ترسک دجمن تو نبیه ده سرکفتنا پروژه اداره ذاتی خسریا دموکرات هم لروجاوا هم جی الشنغالی دیوار آوانت کرن یعنی کردستان امزانن جغرافیاک هفدو تمام دکه چیای شنغالی وقتی يقول الشنغالي دست پی دکه لجاي عبد العزيز ساكن عين كتلاك جياي وكفره جغرافيك هفدو ديساز دوباركم هفدو تمام دك خاكا كردستاني بتشهوي دجمنه كارب في خاكش هفدو قطبك تشك يعني تشكي خزايق وجغرافيا كردستاني هفدو قطبك تناي وهول بدي جا ديوارا لي بك خندقه بكوله تلمانا عدينا بفي رنگی قرقولا زیده بکل سرسینور ام بیجن کسی گو بخوازن ناف خاکا کردستان چه بهلا با کرده چه هلا باشور ده هر ورجی و بخواز قوت و ترسیب کار بینه هر جار ام دبیزن گو خورت مل سینور یاجی کسی گو پنابریه بخوازن بالیه پنابریه ده هرن وان هدف دگره وان دگره وان کشتن دکوجه یعنی اف مرسلانا گشت هولدانک دجمن هی گو هیزا کردستانی شفدو بلا ولا بکش هفدو دور بک قد بک اف هگر ممکن به شنگال به آلی کارج روجاوا را یاجی روجاوا به آلی کار شنگال روی تکلیه تک به اف هدفا دجمنی گو دکه لکنگی کیجان روجه دوان سال داویده دجمن شر کردانه کریه یعنی وی پرسه ام شخو بکن شر هر بردوام دکه لچر رنگی شر خو بردوام دکه یعنی گوت نکوانی زلال هبو دگو اگر کرد بخوازن سر هی ویجی اشخور تشکی آوا بکن ام امل دجی وی در کفن الافریقیا بخوازن ولات کی آوا بکن امل هم بر در کفن یعنی و ترکیه یعنی ریوبریا کواليسيونال هم بر تكوشينا كردستاني دكه افجي يعني ديار ده هر مرسله ده يعني çok دراغو ام بيجن درفت بدسته كردادت كيفنغو دسكفتينا بدس خوخن ييغو فان دسكفتيا هول دغو تك به دولة تركيا في جارج برغو رخصنك قال لك خورد ريغستنك بزانستي رخصنك بخو باور و امکان خو ملت خو جگلی خو پیدا دکه جواکی بریو دبه از هیدارم و گلکی زور بگو و جاری دشمن سرکه و دشمن و جاری تک هره و دلیل تک چونه جی آوا کرنا دیوارا و بندای و خندقای و تلمانایی. بله. برز لقمان احمد خوازم پرسک بویرنگی بکم جدا خویانیا 28 پارتیا هناك خستك وهابون يعني وك بانك يك جوان آواكرنا بلاتفورمك وكو كوردينا ناف بقشتي ناف هيزن هوال باند يانجي كرد قاون كاربن وكو كرد ام دبيجن آواك الفيا غريكن يانجي كاربن قاوا كي بدن جبو دي هف كاريا بدجمن را بردوام نكي ما بس اوجه چيا او هيز كينا متخازن جوي خستكي چه ارمانجا بگرين دست گلو
دنگ من يعني هاتو از تشتكي نو نبيجم دماغو ام بيجن افستكايا ندمان هادر كتي ونتنه وان بارتياتنه ببیر رنگه هانه امسرا درخستیه پیش نا او چند ساله که کنکه جی دبن آرمان جاگو یکبونه که کرده هبه کنگره که نتوی ممکنه آوا ببه وانجی دم بدم داخوزه که وصا کریه گو پلاتفورمک ناوندک دیپلوماسی سیاسی گو ملت کرد یان هیزن کرد بگینه هب دا گو سیاست آوان هب بش بر آنکا همو کس زانی دینا ما بشارتیه دما آوا کرنا که نوی دنیای یعنی رژیم دنیا بره و دبر پشتی جنگ جهان دیمین بسازین خوا به سیستم خوا اوایا آن کال برگو هرتنی اجبو گو پشتی ویش خوا ایدی گو هرتن نمام کم بون آن کادم هاتی گو برز لقمان دیارا پرس گریک تکلی هنا ما مصطفى واز ام جمو دست بکن حتی جارا کدی پیوندی به ما مست لقمان را وری ساز او اول به آماده برز لقمان احمد انگلیس بله بردوام بکا فرمو جبوه انا دنیا بحاجتي جو غازا روسيا بسكنين وغازا كدن هبه و پیش بخينيان جيانا بردوام بكن يعني دما جو دنيا بحاجتي برهمه كدبه ودين و برهمه وقس شرطه خل سر دنيا فرض دكن يعني جبلا جو او برهمايا انا كوغا جو تديا كرن نابنا مسرور برزاني و نابنا اردوغان هاتا اریکرین گو او غازدر که بچه اروپا لی اردوغان شرط خل سر مسرور برزانی دانین گوت گرک شر هیزا آزادیه بکه نری نمده وقتی گو او یک بون هبایا او نابنده سیاست یک هبایا جبو هیز و حرکت کردی و کردا شرط خواه نلس بو اردوغان دانیا و جبو بریتانیا دانیا میناکش برسردان گشت ویده جی و گوت با تمام ایرو روش هون دشارکی دنه هون نخوازن شر غاز و نفتا روسا بکرن در فت الجمع هم ام بدن لی جبو مجی جبو گو ام بدن شرط مهنه یعنی خواستک مهنه خواستک مجی چنه ام گلی کرد دو دنیای ده هبونا ما مسوگر ببه یعنی اتخوازن بیا بینم زمان حتی آنا دنیای ده مسوگر بونا هبونا گلی کرد تنه اوایا پرسا یکمه يعني جرك دسبيك دماغو در فد دس مرة درد كبن خواستكا هري أساس جكسن جوه سيستما جهاني يا نو دينن مرد خوازه جوه هبونا مرم سوگربه ليه مخابن برنگه كيدن دركت تمام ام غاز ونفطاوا بكرن وهما ونهرن براي خوشي بكوجن يعني تشتكي الجم تكسي ولو درنكتي جبلي جم كردا يعني مخابن چاوا هيزك کاری به وی رنگه هانه تب بگره پلانا دینه اوابی که بیگو شرمزار کرینه راست به اوایا جید هیل براسی وان گاوین و صابا بجن اجبو هم بجن دما پلاتفورم که اجبو سیاست اکیک اجبو همو هیز و حرکت کردی اجبو گو دوزا کردا بسر بخینن مسوگریا هبونا کردا اجبو گو کرد راستی کومکوژیا وقركرنا نين بحمو أول خوا حمو چاند خوا أوايا قابا هريا كمي مولي مخابن أوايا درناك بيش برسي سياستك يا كرتني ياد دوا أوجي دردك به دما قمرة مخاطبة دنيا يدك يعني أنا كادبه أم لباكور رجلات سوريا يعني رجابة كردستان أم درن مخاطبة دنيا يدكن أم نارين خوا خواستك خوا جوارات بيجن إلى دما قو ناونده که سیاست و صاحبایا برادر مجی دما گو بچوانا دور مخاطبات دنیای کربانا و هم خواستک خوب گوتانا و هم خواستک مجی گوتانا یعنی بهدور و او خواستک بوبانا یک و هبونا کردا برنگ کی جرنگا و هیز بگرتایا
yani aliye leşkeri dici yani li mixabin rewşa mehana ev ji bo wê em dibêjin madem rewşa me ev e êdî yê goneyê xendeqa gel ê goneyê xeta welatparêziyê gerek hêz û hereketên Kurdî guhene wan şermezar bikin û ji bo wisal li cem gelê me jî êdî tiştekî ji ber xwe vebe yanî bedîhî bi çawa yek bi dijmin re alîkariye bike hema yekser gelê me jêr bêje êdî tu îxanetê dikî êdî tu sîxur tu tişkî ji bo Kurdan nake ev çandaya hêdî hêdî divê çê bibe ji ber ev çand çê nebe bi dehê sala jî mûla berdewam bikin em ê di heman cihîd bimînin yanî îro roj ê goşer dike û millet diparêze û kare gelek tişta ava bike û yê got bi dijmin re alîkariye dike emeletê dike xıyanetê dike û tiştê heyê dixwaze ava bike mixabin dema got dibe cihê nerînê ê dibe temam hûn her du werin li hevdû bikin ê temam hûn her du şaş dikin ê nav tiştana nerastin tu carî nikarin ji yekî got xıyanetê dike emeletê dike û yekî got li ber xwe dike û dixwaze tişkî ji xwe ber xwe de dixwaze tişkî ava bike em wek hevdû lê binerin ji bo wê ev tiştaya giring e noktayeke xalekê herî giring hebû tê de ew bû û ji bo wilo jî ez naxwazim nava bêjim hinek partî jî imzaya xwe navêjitin pêş bin wê daxuyaniyê ji ber ewan nas kir ji gavên bi dû de gerek derkevin ji bo wê em dibêjin ev daxuyanî eger mere xweşik şîrove bike li xalê wan hûrîbînî bigere gelek tiştê giring heye got êdî dema pêş de li ser ava bibe kesên got alîkariye bi dijmin re dikin û wê alîkariyê jî êrîşî kesên azadîxwaz tevgera azadiyê dikin yan çi hêz û hereketên Kurdî dîtir bin bi wî rengî êrîşî wa bike êdî yekser mere kare wan şermezar bike û eşkere jî mere kare navê li gorî wan jî li wan bike avaya ji bo mesela daxuyaniyê بله ما مصطفى واز تجي داخویانی خوند بگومان شخوا یکتی از دی سوریه ناو پیانکی ده تا هر گوچ قاس داخویانی نب ناو پیانکی جی درکت لی هلوستک یکتی از دی سوریش دوی درباره ده هیا همو امی بیجن وکو چافدیر وی جاری نو وکو هفکار ده هلوستک ویرنگی ده هون چاوشی رو فدکن يعني براسي يعني جواج وهيفيا مرج هيلك هب مريكار ب رجاج هيك يجي خستك أجيبك اللي أم وك يزيدي تجربة ما ببارتي ديمقراطي كردستان رو بهرما كردستان را ج آوا بونا هرما كردستان دو حيانها إثبات دكي جو يعني تو هيفيا أم د في ريفبريه د نابينن تو تشتكي كردستاني ياجي آواكرنا ولاتكي نتويج كردار ونكارب بكن دسبيك ده وقتيجو هرما كردستاني هذا مزراندن دريا أمريكا وأول برايد دوي شاغي سوز هادان تركيا جو بارتي ديمقراطي كردستاني وخدمتا تركيا بكه حياجو تركي قبول كرجو هرما كردستاني لروجهلات نافين ورا أفاكرن يعني تل ديروكا 6 سال داوي بنر وتل حفتة سال داوي بنر د مزراندنا بارتي ديمقراطي كردستاني تم هفباري تكشوني كردينه امش خوك ايشا شنغاله يعني برچاوي وجهاني گشيديت 12,000 پێشمەرگە شنگالێ vekişin û rê vekin li hember Daişê got were vê qetilhamê bike hezara keç û jinên nêzdiya bi dest ve Daeş ve dîl werin girtin û li sûka werin firotin û heyyan wiha jî milletê got penaberî Kurdistanê bûye herêmê Kurdistanê bûne wek dîl hatine girtin rê nadin wan got vegerin şengalek hatiye rêzgarkirin golwarê xwe vegerin gundê xwe vegerin ciyê xwe vegerin şengalê ji neh ve ava bikin yani em dibînin hêzek navnetewî wek Umma Mutehîdê dibêje em ê alîkar bin bi avakirin ji nû ve avakirina şengalê lê Partî Dîmokratî ew milletê me Êzdî li wê herêmê dîl girtî rê li ber wan girtine
ناهل فقرن شنغالي أفا بكن يعني فاتي شواتي يعني كازي تشي هيفيا براتيه تفقرك بفيرنجي جو بملتي ازديرة دود سينو خدي جرافي جو كردي رسنن قالوا كردينا رسنن بشرنجي بوانا تيكليه بكن يعني او سوزي جو بارتيا ديمقراطي دسبي كده داي دولتا تركيا جو هريما كردستاني خدي جرافي العراقي ورا افاكرن ويد خدمتا تركيا دبه قال لك يبدل سوزي بارتي ديمقراطي كردستاني في بندي دشوبينه والسرد ساكنه وبجيتينا يعني بالا خو بدني ج 2014 خندق دهاتن كولاند اورتا روجافا و سينوري باشور ده ام بيجن هناك تشافدير دبيجن بري 8 نقطة ين بارستنا سينور يعني سر 33 كيلومتر 8 نقطة هبونا مخفر يعني مروف بيجي ربيعة عراقي بيجنوان نهبونا 33 ما مصطفى واس 33 جيو كنترول السر حدود هاتنا اباك نبرا روش اباوشن قال دا غوري اغاهي دستم دبركي 6 و 6 بن لديسا جي كمن جبر جو وقت جو داعش تكچو و شنغال ام بيجن رئيس غاربو و سركفتنن روجافا بدست كتن اسكارم بيجن بحوستك جويسي نوريد اورتا روجافا و باشور ده بي كنترول و بي چافديري تني جهلا بارتي ديمقراطي كردستان غيني رولا عراق تفردش تخواز من اكثر رولا عجبو يعني اوجي قال لك مهمانها سي كوچكي مروف بيجي بارتي ديمقراطي كردستان دولتها تركو و حكومتها هريمي يا جي حكومة مركزية عراقي نا زيدية شنغالي في دمج ريفبريا خسر جوهر سي اليا بغازنا هون شاوادن رخين في مسألة هنا أنا بشي بيشي دم قلت يعني تركي سركشيا دجبريا قال لي كردك دهر تاريخي دهر ديرو كده تركيا فيري في بريتك تركيا زختني خورت الحكومة العراقية كر والبارتي الديمقراطي كردستان جو او هاف بيمانا هولير هات مذاكرين وخاصة جو ام بيجن هيزا قول شنغاليت باريز وريفبريا خسري الور كوك ده ور راكرن وجنهفا دريا دولة العراق ور الريفبرن وقو تشتك نبوبي يعني جدو 2014 حيانات تشتك نبوبي داعش نهاتبه وقتل عام نكربن و ارتشاء عراقي وبيشمرقا ريل بروان فنكربه وفنكشيابن وقو تشتك نبوبي دخوازن بارتي ديمقراطي كردستان بيشمرقا وخفقرين شنغالي وارتشاء عراقي جي بهذا خوي عسكري وامني فقرن شنغالي افتشت ملت نممكن قبول بك يعني ملت دوزك وي هي ايشك وي هي نكار في تشتي قبول بك يعني ويتشاوا جارد باوريا خو بهزن جو اوفروتن وي جارد بينه ويتشاوا كارب راحت رازي ويتشاوا كارب بيشروجه كي زارو كي خرافا بك ذهبونا فان هزي جو خيانت لكرنا جبر في هاي ملت بجمع بهلن امي خبره بفن امي خدي دركفن دولة العراق فرد الدوراوي ام بيجن دولة العراق يجيب خد باشن يعني ام بيجن دولة هي وناكوكيد نافوان دهن حكومتك حيانها نهاتي افاكرن سروكا كي دولة العراق هن خوشك اتفاق السرنبوية ام بيجن حشد الشعبي بخد دولتك دهندر دولتي دي دولتي قشيد ماشينه يعني ناكوكي في رنجي التأثيراوي انعكاساتي وقال لك الشنغالي دبن يعني شركة حشد الشعبي خدي جرافي دبيجا ام دوستي ازديانه شركة حكومتها فرمي دبيجا ام هيزي خل شنغالي فقارينن يعني او ناكوكي وانتين نافا ملتي شنغالي دبجي دبن وملت شفدو دور دخن يعني الشنغالي في رنجي اسكارم بيجم هاجر خدي شنغالي هبن وهاجر ريخسنك راستيج بو شنغالي وركرن وجبو ازدياد هندر عراقي ده دستوري عراقي فدرالي قال لك فرصتي ده جو ايزيدي وكمنا توين دوي هرما شنغالي وسهل نينا وادا وموصل ده وحياغو دجيجن بعشيقه وبحزان او بخو هرما فدرال نافا عراقي تقولي دستوري عراقي كارن دريا متحده وهذا نافنا توي بيك بينن لاف درفت نايدان جبرغو تركيا حياغو كارب شر في درفتك
و هرما كردستاني جي شخو شعبي خو جبي مرسل يردقره ناخذ جو افكر دمجيه روشنبير سياسه مداري از دي لشنغالي بجيبه بله ما مثلا لقمان جو بگم وقت نکی دست بخواف بین جو بگم 10-15 دقیقه ما معنا قالك چاودرین سیاسی دبیجن نها تشت روشا گل جهانی بگشتی رودایا دولت ترک فرصت جد بینه و ایریشی هری میدیکه بهتر دست کفتی کردان هاجی ایریشی گو بهتر سر روج آوای کرسانی سر ربریا خسر دبن وکی دن گریدای حتی به عفرین و دور پیش کرین یا جی امبارگوی سر شیخ مقصود و اشرفیه هون چاوا ویدن رخین گلو مد ناوا خفتنا دگوت دمه گوهرتنا ده گرک هزام عرب یک گرک ناکوکی ناو هز و تبگر پارتیان کردی یان هز لشکری ده تنب لمخابن الجمع وكا كرد نبيرنجية جبولوجي برز فواز جي قد ناكوكية قد نابنا عراقية خوب قدهن لسر حسابه قال ما يزدي تيما شانده جبوجي ناكوكية ناب مدى كردا خوب نيكبونا هزامة هناك بدجمن إيريش دكن بشكي دنجي يمازن البرخد وتقاضي تشتغل باريزه شخوا دولتك وكا تركيا و مثلا هانه جي فيدا بك اتخوازم بيجي بينم زمان يعني اگر ام هنكي والا خبدنه وصا هنكي بفكرن شما رجيما تركيا ايدي بگه هستي رجيما كرياسي سروكاتي اجبو في مسألة بو جبر حموك الزانه سیستما پارلمان گله گنگشه چید بن ناکوکی چید بن بریار حتا گوته ستاندن بدرنگیه جبو ولو جبو پیشیا وان درنگبونا بریارا بگرن ایدی یکسر چونه سیستما خود کرن سیستما سروکاتیه ایدی سروک چی بیجه او بریارا مشه و پیکته و زوترین دم دجی دکوه مریته جبو دجمن ما حاضریه خو وی رنگی کرن یما لالیه دیتر هنک مخابن دبیجن ام کردن یان پارتیان کردن ام راضی بن ناراضی بن ناوه کردیل خود کن هم ناوه کردال سروانه بحکم چیبویی ناوان ولادت آوان درم به دجمن را کار دکن وکا گو او دجمنایا و حمو تشتی ولال سر ماسایه که بده دست وان نش تجربه دیرو که پیدا کرن و نش تجربه گو حتی 10 ساله ورده شتی گوام بخوره چه بو پیدا کرن جبر دیتن ند عفرین ده نال سرکانی و گری سپی جه گو دجمن کته تجاری تشتکیوان له هوله نهشت یا دیتر جبو ایریشن ترکیه شخوا ما گوت دولتک وگا ترکیه دبین ناکوکاوینی بنگهین هبونا گله کرده جبو دهندره کی جان ستاتوی ده گله کرد مافی خواب دست بخینه یکسر ایریش دک جبو جسکارم وی بیجم دهندره دولت عراق ده گله کرد هم ده باشور کردستان وک فدرال مافی خواب دست خستیه تدبینه ترکیه ایریش دکه هم گله ملشنگاله جی دهندره ربریا خسرد و دهندره ولاته که وک عراق ده جی و دستور اوی جی مسئله قبول دکه مادام کردا تشتم به دست خستنه تدبینه ایریش دکه او ایریشانا ام تجاری او ناکن گوه روژه که روژه بسکنن اما لما چجمتی خواستن هم وکا کرد و هم وکا باکور رجلات سوریه براستی تمیم دون مرحله حساسه لمخابن راستی اویجی اوه يعني اف حساسي ونازكيا بيواجوية ممكن 10 سال دنجي بردوام بكن تشتي خواستن ام هزا خوی لشکری بهتر خورتر بکن ام لدر دورا به هزا خوی لشکری ببنیک ام لدر دورا ربریا خسر یا گو اب دسکفتی و اب مافانا بدست متوا خستنه و جبر گو شهیدان خوینا خدانه بریندارا خوینا خدانه ام بپارێزن ببێ یەکبوونا لە دەردۆرە وان هێزا و بێ پرۆژێ و تجاری ئەم نەیەن خاپاندن تو کەس تشتێکی نادتە
دیسا دوباره کم تو کس تشتکی نادیتا و چاوا دما گو او کسایا دجمن دجمن به چاوا به هزه استندیه به قوت استندیه جدای هزه جدای قوت نممکن دجمن یان دسهلات دارن گو مافن کردا خوارن وان مافان اما خبر ببیجن والا ایدی ام بونا مینا پریا ملائکتا و امنا ما في تكسيز قنو با ما في كردا وما في اوليجي اي قلي ازدي وما في دي تريا سريانا وفاي تركمانا وصا وصا تشتكي ولا الدنيا تنية ام خانه خابينن دجمن دخوازه ما قربك جبر او بيننا كوكياوي هري بنجاهين هبونا كرد او صاد بينا نعم اما ام دبينن ام قلي كرد وحمو قلي دم بكارن بهفدور جيان بكن لمخابن رژیم کواکیا ترکیه دبینن گو کرد ما فی خوال لکوی ده و جان ده بره به دست بخینن چه قیسی آستاب دست خستن جی هندک به و نظم به دی ایریشی وی ده بره دکر و تخوازه وی ده بره جهوله راکه یا گننگ جبوما اوه گلک یمایما باکر رجلات سوریه هنه راسته لی برانبری ایریشین لسرمه و ایریشن خوازن متونه بکن ام مجبورن وان مثلا تبي تجاوز بكن ومهيزا خخرت بكن هم لدردور عربي بريا خسر وهيزن قصده ام ببنا يك دا جو ام قاربن به هبونا خوي جو بلكي جان امجر ليد نارن گلكي كيمجي ام قاربن مسوگر بكن دهندر سوريا كفيشاروجه ده جو ام ارمان جماعت ده هويه مته ده به سوریه که فرنگ دموکراتیک نناوندی اجباوه گلک تشتینا خواستن لی مخابن فرانیا کسی مجی وک روشنبیر وک سیاست مدار ام دا آخبن وک گو اف هفته سال جی ستاتویا مهیه و ستاتویا ممسوگره و نممکنه کسوه تنبکه ام بوی رنگی هانه دا آخبن و بوی رنگی هانه امتین بسر رو بریا خسرده دنرین آمده gerek dema go em rewşa rêveberiya xweser rewşa Rojavayê Kurdistanê em nîqaş bikin em şîrove bikin rexnemelê hebin em hebûna wê kêmî 10 sala bidin berçav em hebûna wê go derdora wê hemû neyartiya wê dike û dixwaze wê tune bike em bidine berçav em rewşa wê ambargoyê go heye ji rojekê jî ambargoy serma قط نبوی تمیم دهندره امبارگوی دنه و آنش با امبارگوی هری مزن داتینن سرما اوجی با آوا کرنا دیوارا جبر دیتن چه شوازن امبارگوی مشاندن مکاری بو هم وک گل هم وک هیزن سیاسی هم وک رهبریا خسر مکاری بو ام بشکینن ایرو روش ایدی دریا دیواراره دبینن دیوار گنجاوتره بلکه ممکنه بهتر ارمان جوابک بینن ایرو روش دیوارا چه دکن ام جبیر نکن جی دریه لسر مفکری تو دریه فرمی و گونه انگرتن تننه تمی او دریایا راستی دبن سیا هنک ناکوکیان سیاسی یان ناکوکیان نرینن جدا جدا دم بدم جیت تگرتن او جی دبه جدبلا جبو آلی کاریه دبه بندکی داخته لسر رهبریا خسر داگود گلک تشتاد تعویض آبده یعنی تنازلات آبده لی مخابن روش آبه لی امجی وکا گل وکا هیز و پارتیان روجاوای کردستان و باکور وجلات سوریه ده ام باورن گو ام کاربن و پی واجوی بگهینن جهه گوته خواستن و هویه ما گلکی بلندن گو و مسوگریا و استاتوی جی به اره کرن و دهندر سوریه که گو او جی دستوره که فدرال جبه آوا کرن دولته که نناوندی به هرمن جدا جدا هبن کاربن
او بخوا خبره خبرێڤە بن ببن وکاره بەێ بدریم بسرین گوهانه امه آوا بکن افته خواستن کمبونه کل در دورا هزین قصده کمبونه کل در دورا پروژیا ریوبریا خسر امه بگهجن انمانجا گو ام دخوازن بله. و چی کسین گو نیارتیه مردکن ام دوی باوریه دانه ویتیک بچن وێ تێک بچن مامۆستا فەواز gelek pirsebûn mixabin lê ez dixwazim projeya rêveberiya Xweser de yanî wextê me jî gelek nemaye wekû êzîdî me dixwest yanî êrîşil ser rojava jî hinekî em binirxînin divê qûnaqê de lê mixabin wext li me teng dibe divê projeyê de tiştê got bi rêz Luqman Ehmê Enî ziman projeyê rêveberiya Xweser pêk hatî û mafên gela û herê me xwe xwe bi rêve bibe divê projeyê de wekû êzîdî û wekekî tê êzîdî Sûrî xwe şerîkê vê projeyê dibînin dixwazim nekî rewşa êzîdiya jî nava rêveberiyê de û binirxînîş wekû dawiya bernameya jî hema çend gotin ya jî di deqa بله يعني براستي مامۆستا هەر تشتانی زمان يعني ڕەوشا ڕۆژاوات کوڕە دەرباس دەبێ و چ حالێوێ و ڕەوشاوی و چ ئەمبار گویا گۆل سەر ئاگۆ قوتنەویش 2012 و وردە يعني هەر تشتانی زمان و ئەمژی بەشێکن ژێ جوواکێن ئێش و ئازارێ وێ مەدیتن نەخۆشی وێ مەدیتن ئەم بێژن جوواکە زدی گەلێکی ئەم نابێن هەر کەسی بێتر ئێشیا لێ گەلێکی ئێشیا دڤان گوهرتنێ گۆل ئالۆزیا گۆل سووری دەرکەت و گوهرتنێ گۆل سووری چێبوون يعني تك بقولتين كتني أسكارم في بيجم متقلق جارة دجاني زمان هجر نجو هذا خسر ريفبريا خسر بهتا دام زراندن وهزن يبهجي ويبهجي بهتنا أفاكرن وبارسنا قللي ما ببيا باور بكن رؤي رجا إيرو يك إزدي تنجي العردا سوري ندما ياوي قر بهتنا قركرن يا جيوي بنابر ببيانا ام دبیننج يعني بريغو هزايه پگويه بجي و باش رقصه ده باش نگوان عرضه بگره سدي حيشتج ملتي ما اس دي پنابري در في ولات بون جبرغو خطري گلكي مزن لسر جيانا وان هبو هزن چکدار هزن تروریست گوندن از دیا دفرن از دیا جخور هدف گرتن و نهاجم ام دبینن بشتي گو عفرين و سريكانيه كد دستيوان ده روشا ملتي ما يزدي تايبت الويدر بشرنجي يعني روجانا رابور درت كفن سر نهقي وانتهاكات تحقيق ملت قشي ده اللي بتايبت جي تحقيق ملتي يزدي ده جبرجو هم وكرتين توا باركرن وهم جوك يزدي تين توا باركرن كافرتين دي تنجبر في هاويجي يعني ايشك دقات سر يزدياتي كرن آواکرنا ریوبریا خسر و هزن یپگی و یپجی يعني خلاصيا قال لي ما يزدي لسوري بو ام بيجن شان سيداوي بو قد سوري ده جيانا خو بردوام بكن و بعردي خو بغريداي بمينن بخاكا خو بغريداي بمينن و هيفي كد بيش روجيت ببينن بفي مناسبة ايرو سيمين كونغرا يبجي بو از لجنة كردستاني حمية بيروز دكم هيزك ام بجناخ البر طويلن قال لك فدكاريد بر ملتي ما ذكرن وام سركفتنا جوار دخوازن يعني بقشتي اسكارم في بيجم يعني قالك انسان وقت يقول بحث سركفتنا دك بوجدان ياجي تكشونا دك بوجدان تيد خبر بده ملتي يزدي ام بيجن يكيتيا خسر بدستوري خو بعقد الاجتماعي بقوانين خو بهر تشتي خو خواستك ازدياج يجي ما في ازدياد برشافرة درباس كر هاجر شو قاسيل سر عرديجي سدي سد بيك نهاتبه ل دستوري ده قانوني ده افتشتانا قش مسوقرن وانسان يقول الحقيقة خو بقر وحقيقة خو الجوري نافروك عقد الاجتماعي هندر روجافا ده بستينه gelek spas بريز فواز ايو وكو روشن بيرك وكو اندام يكيتيا ازدي سوريا توي ميباني ما قالك سباس بريز لقمان احمد دما مبداوي بو اللي هما بسي ثاني قلت كاربه قوتنك داويل سر بانج 28 بارتي ورخصتني جو وافدا خياني درخصتبو براستی هم دخوازن اف بانگایا اف داخیانی بی بنگها داخیانی ان گویل پای ویبل سر بین آوا کرن
یا دیتر اتفازم ویجی وک مزگینی یان هم وک ناسکرن گود هندر پیمان جواکی یا نو دیا با کو رجلات سوریه ایدی اولا از دی وک اولا که بسر خوا هاتا قبول کرن او جی وک اولا مسلمانا وک اولا مسیحیت ایدی همو ماف حقوق جبون اولا دیتر هی جبو اولا گلمه اولا از دی جی در کتا پیش و مسوگریا ویجی شفاد ویده که ده ایدی دیار دبه اجی ویجی وکا پیشبینیه که یان وک مزگینیه که جبو گلمه از دی دم پیش کش کرد. ما نحن بردف که مجلس سوریا دموقراط و امجی هیوی دکن و تکاری خود سرکفتی بین و سلاف و ریزش بوا. تماشاوان برومت دوباره وەک هەردوو میوانی میژی ئانی زمان سبێ جەژنا ڕەمەزانەیە جەژنا برایمەی مسلمان هەمژی جەژناوان ji dil û can pîroz dikin em hêvîdarin got bibe cejna şahî û xweşiyê û aşîtiyê di nava dinyayê tevî de heta de bernameyeke din temaşevanên biromet bimîn xêr û xweşiyê de bi xatirê we dem baş.